درود بیننده های عزیز تلویزیونی تاجیکستان. نخست برنامه مباحثوی و تحلیلی روبرو است. منظور شما برنامه روبرو برای گوناگون اندیشی، ابراز نظر جوانان، متخصصان ساحه‌های مختلف اوید به موضوع مبرم روز تهیه و پیشنهاد بینندگان می‌گردد. در این برنامه تصمیم گرفتیم که موضوع زوراوری و خشونت در عائله را مورد بررسی قرار بدهیم. ولی قبل از صحبت می‌خواهیم سوژه آماده کرده‌مان را پیشنهادتان داریم. زوراوری در عائله بسیار وقت از سبب ندانستن حقوق یکدیگر و نداشتن آداب معاشرت سر میزند. مردم آنقدر بداقلی و بدگفتاری عادت کردند که این خصلت‌ها برایشان یک عمل مقرری محسوب می‌یابد. زوراوری خانوادگی باعث خرابشوی پایه عائله و ضعیف شوی جامعه می‌گردد. از این رو باید پیش این ظهورات نامطلوب گرفته می‌شد. با این مقصد 19 مارس سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در عائله قبول گردید. قانون مذکور مناسبت‌های جمعیتی را وابسته به پیشگیری زوراوری در عائله تنظیم نموده، وظیفه‌های سوبیکت‌های پیشگیری کننده زوراوری در عائله را دایر به آشکار، پیشگیری و برطرف سازی سبب و شرایط‌های به آن مساعد کننده را معین می‌نماید. قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در عائله از مقصدهای زیرین عبارت است: حمایه حقوق‌های عائله همچون اساس جمعیت، تنظیم حقوقی مناسبت‌های وابسته به پیشگیری زوراوری در عائله، مساعدت نمودن به تطبیق سیاست دولتی عاید به پیشگیری زوراوری در عائله، تشکل وضع طاقت ناپذیری جامعه نسبت به زوراوری در عائله، آشکار، پیشگیری و برطرف سازی سبب و شرایط‌های به زوراوری در عائله مساعدت کننده، مساعدت به بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند. نمودهای زوراوری، عامل‌های زوراوری، سبب‌های زوراوری خیلی زیاد هستند و متاسفانه امروز از همین زوراوری هستند که از جانب زن‌ها دست به خودکشی میزنند. یعنی از همین زوراوری خشونت خانوادگی خلاصی میجویند. ولی من گفتنی هستم که این راه خلاصی نیست و امروز قانون جمهوری تاجیکستان درباره زوراوری از ماه مارس سال 2013 در جمهوری تاجیکستان عمل میکند. در خاندانی که زوراوری و خشونت همچون قاعده زندگی قبول گشته است، کودکان بیشتر ضرر میبینند، زیرا از یک طرف شاهد ضرب و لط مادر از جانب پدر و از طرف دیگر قربان قصد و علمگیری مادر میگردند. فرزندی که در چنین محیط به پایان میرسد، اولا مایوس و روح افتاده گشته در آینده یک شخص بی‌جرأت و ترسو میگردد. ثانیاً چون به پایان برسد، در حیات عائلوی خود از همان پرینسیپ های استفاده میکند که خود در خردی مشاهده مینمود. زوراوری خانوادگی برای او نیز قاعده زندگی یعنی عمل مقرری میگردد. امروز در بین افراد جامعه ما چنین قبول شده است که زدن کودک یک شکل تربیه است. باید در خاطر داشت که از همه گونه جزای جسمانی همچون واسطه آداب آموزی کودکان باید دوری جست. والدین نباید به آن رو آرند. در جمهوری ما اساساً زنان و کودکان گروه‌های گوناگون اجتماعی و سن‌وسالی و در بعضی حالت‌ها مردان نیز مورد خشونت قرار می‌گیرند. طبق معلومات آماری در سال 2016 244 نفر زنان و 36 نفر مردان به خشونت خانوادگی گرفتار شدند. یک قسم جوانان از روی مغروری و سبکی با اندک عرض و شکایت اهل خانواده همسر خود را توسط تلفن طلاق می‌دهند. سالهای آخر بانوان زیادی در سن جوانی به این طریق در نیمه راه زندگی تنها ماندند. علم آورش آن است که پدر و مادر به جای نصیحت کردن پسر خود و گرفتن پیش راه زوراوری نسبت به کلین، برعکس به آتش غضب پسرانش روغن ریخته به جداشوی عائله جوان مساعدت میکنند. آخر کلین هم دختر یا خواهر شخصی هست. اگر دیگران نسبت دختر یا خواهر خود آنها همیگونه رفتار نماید، خود را چگونه حس میکرده باشند؟ بسیار عائله ها هستند که عروس رو به حیث آمده قبول میکنند، نه به حیث فرزند قبول میکنند و در همین مورد خودشان عروس رو انتخاب میکنن برای فرزندشان به خانه میبیارن. ولی متاسفانه وقتی که برابر عروس که وارد میشود از جهتی که عموما یگان
از عهده یگان اجرای همین وظیفه خود برآمده نمیتواند، از اجرای یگان کار یا خوراک یا اینکه از سخن پردازی را نمیتواند، از همین توجهی همون از اویله به همون زیادتر میگردد و در هر یک مورد کاربری به همون گپ زدن میگیرن، یعنی گپ های ناسزا میگوین نسبتی همون عروس مثلا، یا اینکه سخن های قبیح میگوین به هر یک رفتار که داشت. چون خداوند در قرآن کریم خبر داده است که پروردگار مرد و زن را برابر آفرید و در پیشگاه خدا هم مرد و هم زن حقوق و وظیفه های خاص برابر و مساوی دارند. در بعضی خاندان در بعضی حالت ها مردان حقوق های زنها را رعایت نمی‌کنند و زنها حقوق های خود را موافق تعلیمات شریعت بیشتر نمی‌دانند. زوروری جسمانی، شهوانی، اقتصادی نمودهای گوناگون زوروری هست که زندگی یک عائله سالم را تلخ می‌کنند و در نتیجه مناقشه ها، یکدیگر نافهمی ها و بعضا حالت هایی که به خودکشی برده میرساند به قید گرفته شدند. خب برای بررسی این موضوع به استودیو دعوت نمودیم یک گروه دانشجویان از دانشگاه ملی تاجیکستان همزمان از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و همچنین نمایندگان از کمیته کار با زنان و اویله نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان و مدیر کافدرای پسیخولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان روانشناس نادر امانوف. خیلی خوش آمدید به برنامه. من خیلی میخواستم که از دیدگاه روانشناسی نیلوفر به این موضوع کمی روشنی اندازیم و نخست سوال من این بود که چی باعث میگردد که انسان ها به این گونه یک عمل نامطلوب مثل زوراوری دست میزنند؟ بله، در حقیقت در رفت زندگی بعضی همین حالت ها روی میتیند و سبب اساسی این خشونت در آن است که عقیده ها گوناگون میشوند دایر به یک مسئله و بعضا میشود که آدمان در این لحظه گفتن ممکن است که مهارت تحمل کردنی و قبول کردن عقیده دیگر کس را ندارند. وقتی که عقیده ها گوناگون میشوند و مهارت تحمل کردن فکر دیگر عقیده دیگر نمیشود، چنین حالت های گفتن ممکن است نزاع برمیخیزد و در این حالت هم باز سبب آنی که این نزاع به جای خاموش شود باز علنگه میگیرد و دست به گفتم که به دیگر برداشتن آغاز می شود، سبب در آن است که در آنها در این اعضایان عائله مهارت معاشرت کردن، مهارت صحبت کردن نیست. اگر که ما مثلا مهارت بلند معاشرت و صحبت کردن را داشته باشیم، ما می توانیم که همین لحظه زندگی رو اداره نماییم. اگر یکی سبک شد، شخص دیگر باید وزنین شود. اگر یکی مثلا آوازش بلند کرد، شخص دیگر باید درک کند که وای باید موقعش رو تغییر بدهد تا اینکه پیش همین گونه ضدیت ها و خشونت ها رو بگیرد. شما گفتید که فرهنگ معاشرت راه اساسی است که میتواند که باعث پیشگیری خشونت و زوراوری باشد. خب به نظر شما همچون یک روانشناس تربیتی که در خانواده شروع می شود مثلا از آوان کودکی تاثیرگذار هست که کودکان در یک روحیه تربیت شوند که در آینده نه به همسر خود بلکه به کسانی که آنها را همراهی میکنند در گرد و اطراف آنها هستند خشونت یا زوراوری نکنند. کودکان در همه کار با پدر و مادر رو میآورند و پدر و مادر خود را گفتن میکنند که با اونها تقلید میکنند. همه گپ و گفتار آنها رو در خود تشکل میدهند و کوشش میکنند در زندگی مثل آنها گفتار و رفتار کنند. اگر پدر و مادر خوش گفتار و خوش رفتار باشند، در معامله هم خوش باشند، آنگاه فرزندای آنها همین خیلی خوش گفتار و خوش رفتار میشوند. لیکن افسوس و صد افسوس است که کلان سالان که اساساً با همین خوش گفتار نیستند، خوش رفتار نیستند و با فرزندای خود پیش از همه این خصلت‌های خوب انسانی را تشکل داده و تربیت کرده که نمیتوانند، فرزندها از آنها عبرت میگیرند. یعنی که وقتی که پدر و مادر نسبت به دیگر گپ‌های قبیح میگویند و یکدیگر دست میبردارند، فرزند این رو در خود روا میداند و نسبت به دیگرها این کار رو هم نشان میدهد و چنین عملها بعد روی میدهند. بسیار خوب. خب نیلوفر استاد یک چیز خوب مطرح کردن که اصلی خشونت و زوراوری از گوناگون اندیشی و یا با هم سازش نکردن اندیشه های طرفین به وجود میآید و به همین خاطر هم برنامه روبرو شاید در نظر اول بیننده این است که ما از طرف راست مثلا با عنوان بسیار هم عزیز و ارزنده و از طرف چپ مردها رو در این استودیو دعوت کردیم و جابجا کردیم که نظرها و اندیشه های خود را مطرح کنند.
аксарияти занон ва духтарон маҳз ба ҳамин мушкилот ба кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муроҷиат мекунанд. донистан мехоҳем ки дар ин маврид барои рафъи ин мушкилот кадом чораҳо андешида мешаванд? аз 19 марти соли 2013 инҷониб дар ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардидааст. ҳадафи қабули қонун ин танзими муносибатҳо дар самти пешгирии зӯроварӣ дар оила маҳсуб меёбад. инчунин ҳадафи дигар ин пешгирӣ ошкор ва бартараф намудани сабабу омилҳои мусоидаткунанда нисбати зӯроварӣ дар оила мебошад. имрӯз агар ки гӯем ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ин қонун татбиқи худа ёфта истодааст, хато намекунем ва тибқи моддаи 1 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила, мафҳуми зӯроварӣ дар оила ин кирдори зидди ҳуқуқи як аъзои оила нисбати дигар аъзои оила ки дорои хусусиятҳои ҷисмонӣ, иқтисодӣ, шаҳвонӣ ва равонӣ дорад, ки дар натиҷа аъзои дигари оила зарар мебинад ё ин ки расонидани чунин таҳдид нисбати дигар аъзои оила дар назар аст. яъне аз ин бармеояд ки албатта зӯроварӣ на танҳо нисбати занон, балки метавонад нисбати тамоми аъзои оила ҷой дошта бошад. ва имрӯз он шаҳрвандон бахусус заноне ки ба кумита муроҷиат мекунанд, албатта имрӯз дар доираи ваколатҳои ё ин ки ҳамон салоҳияти самти фаъолияти кумита имрӯз мо кору фаъолият мебарем ва дар ҳолатҳои масалан агар ки ба самти фаъолияти кумита марбут набошад, ба дигар субъектони пешгирикунандаи зӯроварӣ дар оила бозравонӣ мегардад ва албатта он заноне ки ҳолати рӯҳии онҳо масалан хароб аст ё ин ки аз анамин таҳдиди чунин омили номатлуб дар оила осеб дидаанд, ба онҳо масалан психологҳо кор мекунанд ва имрӯз албатта дар кумита шӯъбаи ҳуқуқ фаъолият мекунад ки аз ҷиҳати масалан анамон самти ҳуқуқӣ ба онҳо кӯмак мерасонад. خب قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در بابت جزا و مجازات ها چگونه پیشنهادها هست؟ албатта ки вобаста ба вайрон намудани қонун имрӯз ҷавобгарӣ маъмурӣ пешбинӣ гардидааст ва ҳамзамон аз ҷониби нозирони минтақавӣ ки дар вобаста ба намон маҳалли ҷойгиршавӣ имрӯз шаҳрвандон нозирони минтақавӣ фаъолият мебаранд ва аз ҷониби онҳо барои содир намудани кирдор ба он нафаре ки он аъзои оилае ки анамин зӯровариро содир мекунад амрномаи муҳофизатӣ дода мешавад ва дар сурати такрор намудани дуюмбора ба намин зӯроварӣ роҳ додан дар муносибатҳои оиладорӣ албатта ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад. خب در زمانی که ما زوراوری میگوییم یا خشونت در عائله میگوییم، نمیدونم این تفکر از کجا شروع میشود. در پیش نظر همه انسان ها فقط مرد میآید، یعنی که مرد باعث خشونت و زوراوری در عائله میشود. خب نظر شما چگونه است مرحمت جوانو؟ زنی خوبی فرمانبری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. این دو مصرع بیت یک جهان معنی دارد. مثلا این زوراوری و خشونتی که در عائله بسیار از جمله در عائله جوانها دیده می شود، در اینجا ما می توانیم گناهگار زن را باید کرد. زیرا خب این از نگاه خود شما است. این از نگاه خود من. بله. خب مثلا برای چی؟ مثلا برای اون که زن طلبات‌های بسیار می‌کند، از جمله خریدن این یا دیگر چیزهای اشیاء قیمت‌بها. زنها از شوهران خود بیشتر چیز طلب میکنند و اون امکانیت جیبی آنها نیست که برای آنها مثلا لباس قیمت یا که زر و زیور خرند. این باعث خرخشه و زوراوری میشود. اگر خواهید که زن شما فرشته باشد، برای او بهشت مهیا سازید. بهشت مرد و زن این عائله هست. عائله‌ای که هم از جهت روانی هم از جهت معانی سالم و آزاده و آباد هست. خب شما در مورد گناهکار نمودن زنها حرف زدید. اکنون بیایید یک قضاوت کنیم جوانهای عزیز. وقتی که جوانان نیت برپا کردن عائله را میکنند، آیا آنها از آینده عائله خود اندیشه میرانند یا نه؟ مرحمت جوانان، به این سوال ما پاسخ دهید. مردها شکایت میکنند که زنها مثلا که ما رو گوش نمیکنند. این خیلی میگه بچه خیلی که این برادر روزی خیلی که قید کرد که زنها عیب دارند. در اینجا تنها زنها عیبدار نیستند. برادران عزیز و مردهای عزیز باید از آن که پیش از آن که ما زن میگیریم مثلا عائله دار میشویم، ما پیش از آن باید آموزیم که دانیم که در حیات با زن چگونه معاشرت کرد. خودمان رو در عائله یک مردی با قهر و غضب میگیریم.
набояд ин ҷиддӣ фикр нишон кунем. медиҳем. масалан чӣ хеле ки дар ҷавонӣ меҳру муҳаббат мекунанд ку ҷавонон бо ҳамдигар ки оиладор нестанд инро бояд дар оила кунанд ки дили ҳамон занро ёбанд. ман фикр мекунам ки агар зан дили занро ёбад با اون مهربانی یعنی که عشق و محبت در اویلهشون کنند من باوری دارم که تمام زن با اون گپ مرد گوش میکند گپ گردانی نمیکند یعنی با گفته مرد میکند زن باید از چشم مرد درک کند که مرد چی میخواهد وقتی که زن رو زدی زن هیچگاه با زدن یعنی اصلاح نمیشود برعکس و الکی با همون زدن عادت میکند. таъсири одатҳои зарарноки мутаассифона баъзе аз мардон доранд мисли тамоку кашидан машруботҳои масалан мадҳушкунанда оё таъсиргузор буда метавонад барои масалан зӯроварӣ чун аксарияти мардҳои майзада чун шом ба хона бармегарданд таҳти шиканҷа қарор медиҳанд пеш аз ҳама ҳамсарони худро фарзандони худ. дар ҳақиқат одатҳои манфии мардон чӣ ба май бошад чӣ ба тамоку бошад ё бо маводи мухаддир бошад албатта дар ҳаёти оилавӣ онҳо таъсири манфии худро мерасонанд. чаро? чунки онҳо ба як чизе ниёз доранд, талабот доранд. вақте ин талаботи худро қонеъ намекунанд бо ин гуфтан ниёзи худ ба оила ворид мешаванд ва дар гуфтан мумкин ҳолати нохуши худ онҳо хоҳ нохоҳ ин ҳолати худро ба дигарон мегузаронанд. масалан онҳо тоқати овоз надоранд, онҳо тоқати фикри дигаронро шунидан надоранд, тоқати каси дигарро надоранд. бинобар ҳамин анами ҳолати бади вайронаи равонии ӯ таъсир мекунад ки ӯ овозашро баъд бар сари кӯдакон бар сари ҳамсари худ баланд бардошта боиси пайдошави ҳар гуна хархашаву зиддиятҳо мешавад. бинобар ҳаминам бояд дар ин ҷа бояд мо ҷавононро тарбия кунем ва ба ҷавонон бифаҳмонем ки шахс дар оила бояд чӣ гуна бошад. бояд масалан падару модар пеш аз ҳама барои ҷавонон намунаи ибрат бояд бошад. агар падару модар барои фарзандори худ нишон диҳад ки чӣ хел онҳо нисбат ба якдигар дар оила хушгуфтору хушрафтор ҳастанд, ҳама масъалаҳоро масалан бо маслиҳат ҳал мекунанд, дар байни онҳо фақат хурсандӣ асту масалан маслиҳату одаму одамгарӣ эҳтироми якдигарӣ ки ҳаст анамин намунаи ибрат мешавад то ин ки фарзандони онҳо аз онҳо ибрат гирифта ҳамин хел оилаҳоро барпо кунанд ва зиндагии худро пеш баранд. таҳлилҳо ҳам нишон медиҳанд ки он кӯдаконе ки шоҳиди хушунату зӯроварӣ дар хонавода ҳастанд бисёр сангдилу бераҳм ба воя мерасанд ва анамин амалҳои волидайни худро дар оянда низ такрор мекунанд. вақте ки кӯдак масалан муноқишаву занозании падару модарро мебинад ӯ аз ин чиз тарсида дар системаи асаби ӯ як стресс пайдо мешавад, як тарс пайдо мешавад. гуфтан мумкин ки ин стресс рӯз ба рӯз асаби ӯро хароб кардан мегирад. баробари синну солаш ба воя расидан вай қисми зиёди системаи асаби ӯро масалан фаро мегирад ва дар ӯ касалиҳои гуногуни равонӣ пайдо мешавад ба мисли бадхашмӣ, бадқаҳрӣ. ин хислатҳои манфии инсонӣ дар ӯ ташаккул меёбад ки бо ин хислатҳои манфии худ албатта оилаи ободро ташкил карданаш бисёр мушкил аст. бале воқеан чун мо дар оғози суҳбат гуфтем нилуфар ки шаклҳои гуногуни зӯроварӣ вуҷуд доранд мисли зӯроварии масалан ҷисмонӣ, равонӣ, шаҳвонӣ ва ғайра. хеле мехостам ки аз намояндаи кумитаи кор бо занон бо соле муроҷиат кунем ки яъне муроҷиатҳои шаҳрвандоне ки ба шумо мешавад бештар чӣ гуна зарарҳо ва зӯроварӣ аст? бештари занон вобаста ба анамон дахолати шахсони сеюм ба ҳаёти онҳо муроҷиат мекунад. яъне ки имрӯз он оилаи ҷавоне ки барпо мешавад имрӯз аз масалан шахсони сеюм бахусус хоҳ хонаводаи арӯс бошад хоҳ хонаводаи анамон ҷавонписар бошад мехоҳанд ки ба ҳар гуна аз рӯи мумкин ягон қасд надошта бошанд лекин ба ҳар роҳу восита ба анамон ба ҳаёти онҳо дахолат мекунанд ва онҳо андеша намекунанд ки маҳз анамин дахолати онҳо низ метавонад боиси вайроншавии оилаҳои онҳо гарданд. анамон телефони мобилӣ низ боиси вайроншавии оилаҳо гардида истодааст. инҷо дар мавриди таъсири маводҳои мухаддир маводҳое ки мадҳушкунанда ҳастанд таъсири онҳо ва яъне ҳамчун омил шудани онҳо барои зӯровариву хушунат дар оила сухан рафт ва як чизро бояд қайд намуд ки аслан дар ҳамин масъала низ падару модар дахолат менамоянд. чӣ гуна? мисол падару модаре ҳастанд ки фарзанд доранд, махсусан писардор ҳастанд. писари онҳо нашаманд аст, бисёр маводҳои мухаддиро, бисёр дигар маводҳое ки мадҳушкунанда ҳастанд, онҳоро истифода мебарад.
падар модар хуб аз ин бохабар ҳастанд, аммо бар зами бохабар буданашон ҳам онҳо ба хонаи як духтаре ки аз ин ҳоли он писар хабардор нест хостгорӣ мераванд. Хостгорӣ мераванду ба хонаводаи ба аҳлу хонаводаи ҳамон духтар намегӯянд ки писари ман ҳамин гуна маводҳоро истифода мекунад. Духтар бехабар аст. Вақте ки оиладор мешавад, дар рафти оиладорӣ баъдан пай мебарад ки писар ин гуна хислатҳоро доштааст, ин гуна хислатҳои манфиро. Ва баъдан дар рафти зиндагӣ байни онҳо муноқишаҳо пайдо мешавад. Я дигар фаҳмид дар байни онҳо аз байн меравад ки ин боиси хушунату зуроварӣ дар байни онҳо мешавад. Яъне писар тарафи духтар мегӯяд ки ман хоҳиш туро гирифта надоштам, ин хоҳиши падару модари ман буд, ба ман мебуд, ман туро интихоб намекардам, ин хоҳиши падару модарам буд ки чунки онҳо набера мехостанд. Яъне дар ин ҷо падару модар фикр намекунанд ки вай духтар ҷавон аст, вай духтар баъзе ҳолатҳо духтароеро интихоб мекунанд чунки ки онҳо хондагӣ нестанд, маълумот надоранд. вай ҳам духтар аст, вай ҳам як ҷаҳони орзуву ҳавасҳоро дорад. Дар ҷодаи оила барпо кардану хонадор шудану фарзандҳоро тарбия кардан бисёр орзуву ҳавасҳо дорад. Як духтари бечораро гирифта чунин хонадор мекунанду ӯро мешикананд, ӯро дар нимароҳ мемонанд, мепартоянд ва духтар дар натиҷа маълумоти олӣ надораду на кор карда метавонад, на дигар ба оилааш баргашта метавонад, на оилаи падару модараш. дар ин ҷо духтарҳо миёни раҳ мемонанд ва дар ин ҷо аслан мо мардҳоро гунаҳкор кардани ҳастем. Ва бояд қайд намуд ки аслан дар ин ҷо сухан рафт ки занҳо бояд ки хонанду баъдан ба шавҳар бароянд. Мо бояд фаромӯш накунем ки мо тоҷик ҳастем. Мо тамаддуну фарҳанги шарқиёнаи худро дорем. Дар байни мо мардум чунин гуфтаҳое ҳаст ки мисол духтар агар зиёдтар истад, сину солаш гузарад андак, яъне ки ӯро интихоб намекунанд, яъне ки ӯ дигар ӯ шавҳар карда наметавонад, чунки ақидаҳо бениҳоят зиёд ҳастанд. Аз ҳамин сабаб бисёр падару модарои духтарҳо маҷбур мешаванд ки духтари худро ҷавон ба шавҳар диҳанд. Яъне ин ҳам боиси нофаҳмии падару модари онҳо мешавад, нофаҳмии духтарҳо не. Яъне мо бояд нодида нагузарем ки мо тоҷик ҳастем, мо маданияти худро дорем, мо ҳеҷ вақт бо Аврупо баробар шуда наметавонем. Албатта шуда метавонем. Ба воситаи қонуну қарорҳое ки қабул мекунем, мо метавонем ки каме ҳам бошад он зуроварию хушунатҳоро дар оилаҳо камтар намоем, яъне пеши онҳоро гирифта метавонем. Аммо мо ҳеҷ гоҳ наметавонем ки духтар дар синни 28 ё 30 раваду баъдан хонадор шавад, баъдан шавҳар кунад. Ин гуна ба мо мувофиқат намегирад. шумо як чизро матрах кардед ки дар масъалаи нилуфар ин касо гуфтанд ки волидайн гунаҳгор карданд, ки волидайн медонанд ки писари онҳо ба маводҳои мухаддир даст мезанад, аммо дидаву дониста ба хостгорӣ мераванд. пинҳон мекунанд. шояд ки ҳеҷ падару модар масалан бадбахтии фарзандро намехоҳад. онҳо фикр мекунанд ки шояд ба ҳамин сабаби издивоҷ писари онҳо аз ин роҳ баргардад. шумо чӣ назар доред? он хислатҳое ки аллакай дар ҳамон мард одат шуданду омадан вай маводҳо як намуд маводҳое ҳастанд ки гӯем ки вақте ки ҳамон вақти истеъмоли онҳо омад дигар писар худро идора карда наметавонад. вобастагӣ пайдо мекунад. бале вобастагӣ пайдо мешавад. Писар нисбат ба ҳамон маводҳо вобастагиаш пайдо мешавад. дигар худро идора карда наметавонад. бо ҳар роҳ восита бояд ки онҳоро дастрас кунад. бале як нуктаи дигар узр ки аммо ҳастанд ҷавонон ё ки мардое ки умуман маводҳои таъсирнокияшон зарарнок масалан истифода намебаранд, аммо дар зиндагӣ ва оила хеле ба ҳамсарон ва фарзандон хушунат мекунанд. дар қади ҷой дорад ва аҷоибашон аст ки падару модар чунин гумон мекунанд ки бо оиладор кардани фарзанд шояд ин хислати манфиро ӯ аз худ дур кунад. лекин падару модар дар ин ҷо як чизро ба инобат намегиранд ки аз нигоҳи илмӣ исбот карда шудааст ки марде ки маводи мухаддир истеъмол мекунад тавассути генаи ӯ ба фарзандаш ин мегузарад ва фарзандҳои ӯ ҳам ба ин талабот гуфтанд ки ба ин маводи мухаддир пайдо ин майл доранд. бинобар ҳамин мо бояд аз нигоҳи илмӣ ҳозир муносибати худро тағйир бидиҳем ки масалан мехоҳанд ки ба ғайр аз фарзандашон боз набераҳояшон масалан вобастагӣ ба маводи мухаддир дошта бошанд. бояд ин тарафҳошам бояд фикр кунем, чунки инам бисёр як масъалаи муҳими зиндагӣ аст имрӯз. мардҳоро гунаҳкор карда истоданд. чаро шумо қайд намекунед ки вақте ки занҳо вақте ки оиладор мешаванд, онҳо намехоҳанд ки бо хусуру хуштомад зиндагӣ кунанд, онҳо мехоҳанд ки ҷудогона зиндагӣ кунанд, хизмати падару модарро накунанд. шумо гуфтед ки духтарон намехоҳанд ки бо хусур ва хуштомад яъне ки падар ва модари шавҳарашон зиндагӣ кунанд. шумо дар оянда вақте ки оила бунёд мекунед, вақте ки ба хона меояд ягон нофаҳмӣ байни зани шумо ва модари шумо шуда бошад, шумо дарҳол рафта масалан қасди онро гирифта латуфот мекунед ё ки балки ҳарди онҳоро шинонда я дар як ҷо нишаста бо онҳо бо муомилаи хуб яъне муошират карда бо низо ҳал мекунед. ин андеша хато аст, чунки агар ҳамон духтар вақте ки ба ҳамон оила вай мешавад, келин мешавад, ба ҳамон хона қадам мегузорад, агар ҳамон падару модар бо ҳамон духтар муомилаи хуб кунад, ҳамон хонаводане ки ҳамон қайсингулҳо мегӯем, ҳамон фарзандони ҳамон хона, агар ҳамон духтарро мисли апа хоҳари худ
падару модар мисли духтари худ қабул кунанд. Ягон духтар яъне ки амон фикри ҷудо шудану аз хона баромада рафтанро намекунад. Ҳамаи онҳо мехоҳанд ки ҳамон падару модари писар низ ӯро мисли фарзанди худ дӯст дорад, мисли падару модари худ бошад. Дар ин ҷо агар ҳамон сурухштоман яъне ки бо ҳамон мисли духтари худ чихел ки духтари худро эрка мекунад, ҳамон хел агар муомила мушобиҳ кунад, рафтор кунад, ҳамон духтар низ ақл дорад, яъне ки мефаҳмад ва бо сурухштомани худ ба фикри ман ки муомилаи назм мешавад. шумо агар ки дар оянда ташкили оила тасмим бигиред ки ташкил оила кунед, хуб мехоҳед ки бо падар ва модари ҳамсаратон зиндагӣ кунед дар як хона? албатта ки ман мехоҳам ки дар оила ҳамон калонсолон мегӯянд ки баракати хона аст. Дар хонае ки калонсол бошад бар ҳамон ризқу рӯзияшам зиёд мешавад ва онҳо метавонанд ки ҳамон фарзандон мисол мо ҷавон ҳастем ёш ҳастем дар зиндагӣ ба ягон чиз сарфам рафта наметавонем ва онҳо метавонанд ки ба мо роҳи ростро нишон диҳанд, яъне ки маслиҳатҳои муфид диҳанд. ин ба фоидаи мо аст. яъне ба назари шумо зӯроварӣ ё таҳдид кардан ё ки фишор овардан ҳеҷ аз волидайн аз сурухштоман вобастагӣ ягон надорад. падару модар ҳамон як бадбахтии фарзанди худро намехоҳад. ҳама мехоҳад ки оилаи тинҷу ором дошта бошад, аммо дар ин ҷо нофаҳмиҳо мешаванд ва ин ҳаёт аст, яъне ки ҳаёт пастию баландиҳои худро дорад. пайкари гардиши зиндагӣ ноҳамвор аст ва ҳамеша дар чархиш ҳаст ва мо наметавонем бигӯем ки оилаҳое ҳастанд ки 50 сол ҳатто 60 сол бо ҳам зиндагӣ кардан, мебиёнд ва мегӯянд ки мо ҳамеша бо ҳам дӯст будем, ҳеҷ вақт масалан ҷанг накардем. ин дурӯғ аст. дар зиндагӣ ҳамеша ин гуна масалан нофаҳмиҳо мешавад, аммо сабр, чун асли мо мақсади мо аз таҳияи ин барнома ин аст ки мо бояд ки роҳи ҳаллро ҷустуҷӯ кунем ки зӯроварӣ аз байн биравад дар байни хоб дар бештари оилаҳои мо ҳастанд ва рӯшан аст ки келинро ба ҳайси ғулом қабул мекунанд, ки ин ҳам як шакли зӯроварӣ аст. дар баробари ин на танҳо намун шавҳар, балки волидайни шавҳар ҳам нисбати келин зӯроварӣ мекунанд. ҳангоме ки духтар аз хонаи падару модар ба хонаи хусру хуштоман меравад, дар он ҷо баъзан хуштоманҳое ба чашм мерасанд ки хеле ҳамон келуни худро бисёр дар ҳар як кор сарзаниш мекунанд. албатта инсоният ҳама хато мекунанд. албатта вақте ки ҳамон духтар хато мекунад ва ягон корро наметавонад, хуб мешуд ки ҳамон хуштоманҳо бо роҳи дуруст, яъне бо маслиҳат ҳамон духтарро ёд медоданд ки масалан ин корро ин хел нею, бояд ин тавр кунӣ. ва ба фикри ман сабаби яке аз хушунатҳо дар оила ин низ вуҷуд дошта метавонад. ва ҳамчунин ҳангоме ки мард аз кор меояд, хуштоман мегӯяд ки зане ки ту гирифтӣ масалан аз удаи кораи хона намебарояд ва ин бисёр хоб мекунад, сериал тамошо мекунад. албатта хуб мешуд ки ана ҳамон модар вақте ки келунро ба хона меорад, ӯ ҳам модари ҳамон фарзанд ба ҳисоб меравад, модари ана ҳамон келун ба ҳисоб меравад. хуб мешуд ки фарзандам гуфта ӯро маслиҳатҳои муфид медод ва ана ҳамон фарзанди худро шояд ҳар гуна суханҳо намегуфт ва ҳамин хел хушунатҳо намешуданд. ва баъзан писарҳое ҳастанд ки зани худро латукуб мекунанд, бисёр латукуб мекунанд ки ин бисёр ҳам аз қонуни инсону одамгарӣ берун аст. хуб мешуд ки ана ҳамон мардон бо як муҳаббати самимӣ ба ҳамон зан мефаҳмониданд, то ин ки мегӯянд ки ҳар як инсонро ҳамон инсоне ки дар бари ӯ ҳаст ислоҳ мекунад ва ҳамчунин метавонад ана ҳамон мард ки ҳамон зане ки шояд бисёр хатогиҳо мекунад, ҳамонро бо маслиҳатҳои муфиди худ ислоҳ намояд. ва ҳамчунин бузургон гуфтаанд ки занро ки ҳангоме ки мебинӣ ба ӯ тавре нигоҳ кун ки гӯё ӯро якум маротиба дидӣ ва ҳамин меҳру муҳаббати самимӣ агар миёни ду дилдодагон, миёни ду ҳамон ки оиладор шудаанд пойдор бошад, ман фикр мекунам ки ана ҳамин гуна хушуматҳо намешавад дар оила. келин ба сини хуштомани худ мегӯяд ки ман вақте шуморо мебинам асабонӣ мешавам. баъзан хатоҳо мекунанд. албатта хуб мешуд ки дар ҳамин ҳолатҳо ҳам бошад хуштоман, амон хуштоман маслиҳатҳои муфид диҳад, бо меҳрубонона, бо чӣ хеле ки модар бо як фарзанд суҳбат мекунад, ана ҳамон хел суҳбат карда роҳи ҳамин масъаларо, роҳи ҳамин мушкилиро ҳал намоянд. ҳастанд келинҳое ки хоҳиши гӯш кардан насиҳатро надоранд. ақидаҳо гуногунанд. баъзе ки падару модарро гунаҳгор мекунанд ки ҷавон шавҳар медиҳанд, баъзе хусурхштоман чӣ хел ки мегӯянд қасак аз ду тараф мешавад. яъне ки баъзе ҳамон модароне ҳастанд ки духтарони худро яъне ки эркаи зиёд мекунанд, мегӯянд ягон кор агар ба онҳо ёд диҳад, мегӯяд бигзор вай духтар дар хонаи ман чӣ хел ки мекунад, ҳамон хел хурда хоб кардан гирад, пагоҳ келин ки шуд мекунад. аммо онҳо фикр намекунанд ки ҳамон духтар вақте келун шуд рафт чӣ хел ёд мегирад, ки ба онҳо ёд медиҳад. ва бо дар ин ҷо хуштоманҳо низ гунаҳгоранд ки масалан бисёри модарони ҳамон писарон
хоҳиши келини ёш яъне ки духтари ҷавони баъдро аз синни 18 то 18 келин кардан доранд. яъне ки мераванд ба хонаи арӯс ваъда медиҳанд ки вақте ки падару модар гуфт ки ин духтар ман ҳоли ёш аст ягон коро наметавонад, онҳо ваъда мекунанд ки ман худам ёд медиҳам, ин хел ӯ хел вай мекунанд. аммо вақте ки пагоҳ яъне ки духтарро ба хонаашон меоранд, мебинанд ки аз дасти вай ягон кор намеояд, боз ҳамин яъне ки ҳамон хушунатро пеш мегиранд, яъне ки ба ӯ на ин ки ёд яъне ки роҳу равишро ёд медиҳанд, балки таъна мезананд ки ту инро наметавонӣ, онро ту ва ҳамон духтар дар назди шавҳараш сиёҳ мекунад. шумо чӣ фикр доред? ҳамин гуна духтаро ҳастанд ки хушноманҳои худро гӯш намекунанд? ба ақидаи ман ҳастанд. ман дар ин ҷо намегӯям ки духтарон бегуноҳ, духтарон низ ҳастанд ки на танҳо ба сурхшуно, балки ба ҳамон падару модари худ низ гӯш намедиҳанд. ин гуна одамон низ ҳастанд. хуб маълум аст ки ҳастанд. на ҳамаи келин духтар мешаваду на ҳама хуштоманд модар. як чизро қайд кардан дар кор аст ки бояд гуфт ки ҳар як оила қонуну қоидаи худро дорад, тарзи зисту зиндагии худро дорад дар оилаашон. мисол ҳама оилаҳо як хел нестанд. мисол ҳамин як духтар аз як оила ба оилаи дигар меравад, арӯз шуда ба оилаи дигар меравад. ҳоло қонуну қоидаи зиндагии онҳоро намедонад, тарзи мисол хурду хӯрок дигар, мисол ғизо тайёр кардан дигар корҳоро намедонад. мисол келин ин маъноеро надорад ки ӯ беҳунар аст, яъне ҳунар дорад, аммо намедонад чӣ гуна рафтор кунад, рамӯзи оилаи онҳоро намедонад. инҷо хуштомани бофаҳму яъне гӯем ки ба донишер зарур аст ки яъне ҳамон духтарро ҳамчун духтари худ аввал ки қабул кунад, баъдан ба он фаҳмонад ки дар хонаи мо чунин қоидаҳо ҳастанд, чунин корҳоро мумкин нест кардан. ҳамин гуна қоидаҳо вақте ки аз рӯзи аввал фаҳмонда шаванд, вай духтар ҳам гӯем ки беақл нест, мефаҳмад, мефаҳмидагӣ одам аст, мефаҳмад ки баъдан оиладор мешавад. ба фикрам ки ягон одами ноқисақлро ба шахси яъне писари солим намедиҳанд, ба ақл аст. вақте ки ҳамон хуштоманд хуб фаҳмонд ба ӯ духтар ҳам мефаҳмад, аз пайи иҷрои ҳамон корҳо мешавад. ва бояд қайд намуд ки аслан дар ин ҷо бисёртар духтарҳоро гунаҳкор кардем ва бояд қайд намуд ки ин ҷо духтарҳо яктарафа гунаҳкор нестанд, писарҳо низ дар назди худ дар оила ӯҳдадориҳоро доранд. ва бояд қайд намуд ки вақте ки дар байни ҳамон зану шавҳар вақте ки якдигар фаҳмӣ бошад, вақте ки ҳурмати яъне муайян ҳурмати баробар бошад, яъне ҳурмату эҳтиром, чӣ гунае ки шавҳар занро ҳурмату эҳтиром кард, зан низ дар ҷавоб ҳамон гуна ҳурмату эҳтиромро ба шавҳари худ сазовор медонад. бани одам аъзои якдигаранд ки дар офариниш як гавҳаранд. чӣ узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. имрӯз мавзӯи зӯроварӣ дар оила ин як дарди ҷомеа шудааст ки ҳатто ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон водор шудааст ки қонун қабул намояд оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила. ҳамчунон мо дорем барномаи давлатии пешгирии зӯроварӣ дар оила ки кумитаи корбозон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоҳангсози ин қонуну барномаи давлатӣ мебошад. ва ман гуфтанӣ ҳастам ки агар дар вуҷуди ҳар мард ва ҳар духтар пеш аз ҳама масъулият бошад ва дар зиндагии ҷавонон боварӣ ба якдигар бошад, ишқу муҳаббати самимӣ бошад, ҳурмату эҳтиром бошад, зӯроварӣ ва хушунат дар он оила дида намешавад. ба назари шумо чӣ хислатҳо ва чӣ корҳои зан боиси он мегардад ки мард ба сари ӯ мушт мебардорад? бештар дар ин ҷо айби занон дида мешавад, барои чӣ ки занҳо яъне ба асабонияти мард мерасанд, ба эҳсосоти мард яъне таъсир мерасонанд. яъне чӣ гуна вақте мард мехоҳад яъне ба ҳамсараш дар мадди аввал ҳамаи мард ба фикрам яъне бо хубӣ мегӯяд, яъне бо ягон меҳри муҳаббат мегӯяд ки масалан ҳамсарам ту ин корро накун, мегӯяд ба ман маъқул нест, ба ман писанд нест, мегӯяд ин рафторро накун. баъд духтар боз ҳамон корро бо такрор мекунад. агар шумо аҳамият дода бошед, баъзе духтароне ҳастанд ки мехоҳанд ки ба асаби мард яъне расамбозӣ мекунанд баъзе вақт. яъне шумо инҷо гуфтан мехоҳед ки имрӯз бонувони мо аз донишҳои равонӣ огаҳ нестанд. огаҳ ҳастанд, аммо боз мехоҳанд яъне ба онҳо чӣ гӯям маъқул аст ки мард каму беш асабӣ шаванд, яъне ғазаби мардро каму беш бинанд, аммо ин фикри инро намекунанд ки мард аз ғазаб яъне зиёдтар рафта ба онҳо даст мебардоранд. нилуфар, шумо тасаввур кунед ки шавҳар бегоҳ баъд аз кор хеле хаста, афсурда ба хона бармегардад. дар хона на хӯроки гарм аст, на либосҳояш дарзмол шуданд. хуб он як вохӯрии дигар дорад, бояд ба он ҷо биравад. дар ҳамин ҳолат масалан зан мегӯяд ки кӯдакҳо ба ман масалан ташвиши зиёд доданд ва ман натонистам ки хӯрок омода кунам ва либосҳои туро омода кунам. шурӯъ мешавад зӯроварӣ аз як шапотӣ. масалан зан маҷбур месозад ё ки ба қавли ин касо ки эҳсосоти мард бозӣ кунад то сари ӯ мушт бардорад. шумо дар ин ҳолат мебудед агар чӣ кор мекард? чӣ гуна аз ин масалан ҳолат мебаромадед? хоб ман агар дар ин ҳолат мебудам аз усули пудина истифода мекардам.
пудина ки дар санадчаи аловиддин абдуллоев ҳаст. бале дар мавриде ки агар шавҳар бегоҳ аз кор биёяду зан бо тарбияи фарзандон машғул бошад, бо саришта намудани кори хона машғул бошаду либосҳои барои вохӯрии оянда пешбинишуда агар омода набошанд, марди фозилу хиратманд бояд дар ин маврид андеша кунад ки арӯси ӯ ба тарбияи фарзандоне ки оянда шояд ки номбардори миллат бошанд машғул буд. сониян барои истироҳати бо фароғати марди худ зан тамоми шароитҳоро муҳайё сохтааст, ба ҷуз он либосе ки бояд ки ба он ва хӯрок вохӯрӣ мекард. дуруст аст? бале дар ин маврид марди хиратманду соҳибандеш бояд фақат як гап бигӯяд: азизам, зиндаву саломат бош. ва дар мавриди дигар зан ҳам бояд вақти худро барои саришта намудани либосҳои мард ҷудо мекард. вале мутаассифона гарчанде ки вақти ӯ нарасид, мард бояд ки дар ин лаҳза асабӣ нашавад, фақат дастгирӣ кунад ӯ модари фарзанди худро бо меҳрубонию бо навозиш ва бубинед ки ин лаҳза ба чӣ оварда мерасонад. зан агар оқилаю хиратманд бошад, аз ин хулоса мебарорад ки бояд хулоса барорад ки агар ин рӯз ин лаҳза ман ин кор анҷом дода натавонистам, дафъаи дуюм бояд кӯшиш кунам ки ин корро низ анҷом бидиҳам. муносибатҳо дар оила ин муносибатҳои навбанав ҳастанд. пешгӯӣ кардани онҳо масалан номумкин аст. ҳолатҳо гуногун ҳастанд. танҳо дар ин ҳолат боз бармегардем сари анамон таълиму тарбияи фарзанд, таълиму тарбияи дурусти фарзанд, ки оё фарзанд дар оила чӣ гуна тарбия ёфтааст, яъне ки чӣ гуна анамон таҳаммулпазирӣ дар замири анамон фарзанд аст, чӣ гуна метавонад ки анамин каму кости зиндагиро паси сар кунад. зеро ки масалан аз ҷониби зан вақте ки чӣ хеле ҳолате ки шумо қайд кардед, агар як маротиба аз ҷониби зан чунин амалҳо агар мушоҳида шавад, ин албатта мард метавонад анамин дарк кунад, эҳсос кунад ки дар ҳақиқат анамин мас анамин фарзандо буд, мас анамин кори хона буд ки масалан зани хонадон ба анамин омода намудани анамин либосҳои дарзмол кардани либосҳои шавҳар нарасид. вале дар ҳолатҳое ки аз ҷониби зан мунтазам анамин яъне ки омода накардани анамин либосҳои шавҳар ё ин ки хӯроки гарм барои шавҳар, аллакай ин дар одат аз ҷониби худи ҳамон ҷавондухтар аст. яъне ки дар ин ҷо аз ҷониби анамон духтар эҳсос накардани масъулияти оиладорӣ аст. ба якдигар бовар ва эътимод надоштан аст. аз оне ки масалан марду зани мо ба ҳамдигар бовар надоранд, эътимод надоранд, ин боис мегардад ба он зӯроварӣ ва ба хархашаву ба ҷанҷолҳо оварда мерасонад, ки мардоне ҳастанд ки ба зани худ чунон сиёсат менамоянд ки гӯё ӯ барда ё ғуломи ӯ бошад, ки аз доираи қонунҳое ки ӯ муайян кардааст бояд берун набарад. бале ҳамин гуна ҳам ҳаст. шахсан ман шоҳиди он будам ки оилаи ҷавон, зани ҷавон соҳиби 3 фарзанди хурдсол ва рӯзи дароз бо фарзандонаш анармон вақте ки шавҳар аз кор бармегардад, хӯрок омода нест ва шавҳар қатъият мегузорад ки фарзандонатро гирифта ба хонаи волидонат рав, ман зани дигар мегирам, ту талаботҳои маро қонеъ карда наметавонӣ. ман ҳар гоҳе ки мебиёям хӯроки ман омода нест, либоси ман шуста нест, ҳарчанд ки 3 фарзанди хурд дорад. чаро мардон дар бештари ҳолатҳо мо занҳоро намефаҳманд? хуб, шояд ҳамон эҳсосот аз ақл болотар мегирад ва наметавонанд ки худашонро ба истилоҳ дар ин тавозун нигаҳ бидоранд. мутаассифона худи ҳамин зӯроварӣ ҳам як эҳсосоте аст ки наметавонад иродаи қавии худашонро масалан ба истилоҳи контрол кунанд ва шурӯъ мешавад ин. хуб Марамат, вақте ки мард то соати 2-3 шаб дар кӯча ба корҳои беҳуда машғул мегардад ва зан мехоҳад ки ӯро ба роҳи рост ҳидоят кунад, ӯро насиҳат мекунад, лекин мард ба насиҳати зан гӯш накарда занро лату кӯб мекунад. ва дар ин ҷо ҳам оё зан гунаҳгор аст? агар дар ана ҳамин ҳолат ҳам зан гунаҳгор бошад, пас барои чӣ оиладор мешавед? агар ба шумо ягон духтари масалан
духтар ё писаре аз худатон 3-4 сол хурдтар ба шумо шинаду ягон кори бадатонро яъне насиҳат кунад, шумо ҳамонро дарав ба хубӣ қабул мекунед, асло ба хубӣ дарав қабул намекунед. Ба он хотир ки то аз ман ин қадар хурдӣ маро насиҳат мекунӣ. баъд мардонам бо ҳамин сабаб ки яъне зан ҳастӣ, боз дар дараҷаи якум зан ҳастӣ, дар дараҷаи дуюм яъне аз ман хурд ҳастӣ, маро насиҳат мекунӣ, яъне аз ҷиҳати психологӣ онро қабул намекунад. зан бояд дар ин ҳолат танҳо бо меҳру муҳаббат роҳ ёбад ки ба дили мард роҳ ёбад ва мардро бо ишқу муҳаббат аз он ҷо баргардад, яъне бо роҳи насиҳату худро падару ё модари ҳамон писар гирифтан не, чунки мардро бояд низ фаҳмид, вай мард аст, вай қаҳру ғазаб дорад. бояд танҳо бо роҳи меҳр муҳаббат ки мард худаш ҳис накунад ки аз ҳамин роҳ маро занам баргардонда истодааст. хонумҳо чӣ мегӯянд? ба ҷавонписарон дар ин ҷо суол кардани ҳастам ки баробарӣ мегӯяду чаро агар мо занҳо ба хона як хеши худ биравем, мисол бигирем, агар аз соати гуфтагашон агар 1 соат бошад 2 саат кунем, мепурсанд, занг мезананд борҳо ки дар куҷо ҳастӣ, ба чӣ кор машғулӣ, чаро ки мо шуморо напурсем, шумо аз ҳоли мо мепурсед ку. дар ин ҷо вақте ки никоҳ то ташвиш мешавем ки шумо масалан ба ягон балои гирифтор дар ин ҷо никоҳ бародар дар ин ҷо гуфтем ку мо бештар дӯст медорем ба ҳамон хотир ёд мекунем мо дар ин ҷо борҳо қайд шуд ки никоҳ як чизи муқаддас аст. пас чӣ хел ки шумо ки ташвиш мекашед, албатта занҳо ҳам ташвиш шояд кашанд. ки пул меорад ба хона? не, масалан дар оила зиндагӣ як ҳикмате дорад, пастиву баландии худро доро мебошад ва аз ин рӯ гуфтаниам ки ба ҳамин савол ҷавоб бидиҳанд ки чаро мо шуморо напурсему, шумо моро пурсед. бисёр фикри хуб, ман мувофиқам бо андешаҳошон. ба хотири он ки одам вақте оила бунёд мекунад, нилуфар, чӣ мард чӣ зан аллакай як бори масъулият аст. ту дигар масалан дар кӯчаву хиёбону бо дӯстону бо рафиқон то соати 1-2-3 шаба гаштугузор намекунӣ, чунки дар хона туро ҳамсарат ва модари фарзандонат интизор аст. ин масъулиятро дар бори дӯши ту масалан гарон мекунад. хоҳари азиз бисёр ҳам хуб қайд карданд ва бояд фаромӯш накард ки занҳо 24 соат дар дохили хонаанд ва кори хона умуман тарбияи фарзанд ҳам худ фаъолият аст. хаста мешаванд, асабӣ мешаванд. мардҳо чаро намефаҳманд? ва мардҳо ҳам 24 соат аз паи ризқу рӯзӣ ва таъмини оила ҳастанд то зиндагиашонро масалан пеш бибаранд. шумо гуфтанд ки дар ин ҳолат занг зада бо меҳрубонӣ ё ба хона омад бо меҳрубонӣ, чаро нисбати занҳо меҳрубонӣ намекунанд? ҳарчанд ки мо 24 соат фаъолият мекунем. ман фикр мекунам ки вақте мард вориди хона мешавад бо як чеҳраи хандон ва табассуми малеҳ агар ҳар ҳамсари ӯро истиқбол гирад, дар он оила на зӯроварӣ мешавад, на хушунат мешавад, на ҷудошавӣ. ҳар як мард бояд барои худ номус дошта бошад. нисбати зани худ бояд ин мегӯянд ки рашк бояд набошад, ин бояд набошад, лек берашк бе ин намешавад. зиндагӣ берашк намешавад. чӣ хел мешавад ки зани ту мебарад дар хона меравад, 1-2 соат аст ки намеояд, ту не занг мезанӣ, ягон чӣ намекунӣ, зани ман меояд, ман ба ӯ рашк надорам, мегӯӣ рашк надорам, бовар дорам. ин хато аст. ҳама мард рашк дорад. кадом занро мепурсанд куҷо будӣ? занеро ки дӯст медорам, як лаҳза бе ӯ будам наметунам. бинобар ҳамин занеро ки мепурсанд бояд фахр кунад ки ӯро мепурсанд, чунки вай зарур аст. бевай гуфтан зиндагӣ барои мард вуҷуд надорад. аз тарафи дигар ҳақиқатан ҳам ҳамин мо мехоҳем намехоҳем сухан дар бораи рашк меравад ва худи рашк як ҳиссиёти олӣ аст аз як тарафи дигар ки дар паҳлӯи муҳаббат меравад. ҳар ҷое ки муҳаббат аст, дар он ҷо рашк аст. дар бештари оилаҳо ҳамин гуна аст ки гапи мард ҳалкунанда ва ягона аст, аммо гапи зан, андешаи зан шунида намешавад. мудом ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон зан ва мардро баробар дониста бошад, чаро андешаҳову фикру ақидаи занҳоро намешунаванд мардҳо? бархе аз мардон, шояд нилуфар шумо дар назар доред ки ин гуна ҳастанд, вале қисми зиёд қисми зиёди аслан табиати мард, хуб инҷо равоншиносон хубтар медонанд, ҳамин гуна офарида шудааст ки мард ҳамеша мехоҳад ки дар хонадон мисли як ҳоким бошад. на ба он хотир ки мо ҷомеаи мардсолор дорем, ба хотире ки ӯ мехоҳад мисли масалан чуне ки ташбеҳ додам, мисли як боғбоне ҳаст ки гулҳои худро ҳамеша дӯст медорад, парвариш мекунад ва ҳимоят мекунад.
یعنی اینها از مال او هستند و نمیخواد که زیان و ضرری به آنها برسد و زنها متاسفانه این چیز رو فکر میکنن که انا همین گونه مردها میخوان که همیشه سر آنها حکم ولی داشته بختاور در اویله باید من و تو نباشد. وقتی اویله شد یعنی ما میشود. بله درست. بله. اما اندیشه هر دو جانی باید این شنیده ما در شود. نتیجه همدیگر فهمی به وجود میاد. من به عنوان یک شوهر باید شما را احترام کنم و شما هم از شما همین گونه احترام انتظارم. بسیارتر وای تنه میکنید به زنها که ما بودجت اویله رو ما وای تامین میکنیم. چرا شما نمیگذارید که زنها چرا نمیگذارید که زنها به کار برآیند و توانند که آنها برابر تامین کنند بودجت اویله؟ بله ممکنه مرحمت. چرا نمیگذارید؟ اکثریت زنهای ما خواندگی هستند، میخوانند، دانشگاه ها رو تمام میکنند اما خانه نشین میشوند. چرا؟ سبب در چیست؟ شما حالا ما رو طعنه کردید که ما بودجت اویله رو ما تامین میکنیم. بله. چرا ما نتوانیم که با کار برای ما هم توانیم که تا حد امکان به همون اویله خود بودجت اون رو تامین کنیم. زن باید در خانه شیشته فرزندان رو تربیت کنند و مرد رزق روزیش رو میآورد. این از گذشتگان است که زن این اگر هر دو اینها با کار برآید تربیت فرزند را به گوش همسایه میمونه. بگذار زنان ما با کار برای کار کنند اما در برابر این باید که مسئولیت مادر بودن همسر بودن رو حس کنند و در اینکه همون شوهر خود را با همون غذا و لباس های و شسته و تازه کردن تامین کرده توانند. من فکر میکنم که باید هر یک دختر تاجیکی که در مد اول به شوهر میبراید یعنی تنبلی رو از بین برن، یعنی تنبلی رو فراموش کنن. در اینجا یک اپای محترم یعنی قید کردن که یعنی خوشتومانو گناهگار است. خوشتومانو این خیلی میگوید نه، خوشتومان میخواهد که بینید دختران خودشون همشون میدونند که اگر در کدام اویله که اگر دختری رو کلون کنند و دختر چقام باشد، چست و چالاک باشد، همه کارا رو در سر وقت بود کنند، اما دختر رو همیشه تعریف میکنند که وای دختر نغز است، همه کار رو این خیلی میکنند. پس چرا دختران حاضره یعنی با شوهر میکنند تنبل از ساعت 8 از خواب میخیزد؟ این رو یگان خوشتومان قبول نمیکنند. برای چی که خوشتومانا در مثلا سالهای پیش یعنی با شوهر میبرآمدند در ویا این خیلی عرف و عادت بود که از سحر ساعت 6 مثلا صبح بر وقت میخیزند، یعنی این یک فیض و برکت خود رو دارد. اما باید دختران تنبلی رو از بین برن. اگر تنبلی نباشد همه بهتر میشود. یعنی همین تنبلی و ناکارگی برخی از دختران باعث زورآوری در عائله میشه. بله بله. خوب مرحمت. بسیار جوانان امروزه میخواهند که همسرشان خواندگی نباشد. چرا؟ سبب در آن است که بسیاری از دخترها در وقت خواندنشان بسیارتر گشتنشان زیادتر است. من با عقیده شما اینجا راضی نیستم، چون که در جامعه حاضر در دعوا پیش همین خیلی بود که اگر دختری که میخوان و رو کلین کرده میشدن این یعنی که در همون آداب چی درست نمیدونید که وای خوانده است و شرط از الکه این خیلی اون خیلی هر خیلی گپ ها میشد. اما در جامعه امروز در همین من خودم مشاهده کرده ایستادم که بسیاری جوانان ما میخوان که زن خواندگی گیرن. عقیده هر مرد هر خیلی است، یعنی در حیات بعضیش میخواهد ناخوانده گیرد، بعضیش میخواهد خوانده گیرد. یعنی به عقیده من خوانده یعنی زن خوانده خوبتر است، چون که از نخوانده یعنی خوانده بسیار چیز رو میبیند در زندگی، یعنی همه طرفه. شما کدامش رو میخواستید؟ مثلا من مثلا خوانده اش رو با کدام سبب معلومات عالی دارند. بله معلومات عالی دارند، یعنی وای با سواد است، یعنی با تجربه یعنی در زندگی فرزندای شما را تربیت کرده میتونن. بله درست تربیت کرده. لیکن نه همه آن دخترانی که معلومات عالی دارند و دیپلم دارند، همه آن دخترانی که مثلا معلومات عالی دارند و دیپلم دارند، همه آنها آن دختران نیستند که مثلا در حقیقت خوانده باشند و با آداب و با تجربه باشند در زندگی. جمع آمدن ما در این استودیو تلویزیونی تاجیکستان در برنامه روبرو که ما واقعا هم روبروی همدیگر هستیم این است که متاسفانه این مشکلات هنوز هم در جامعه ما وجود دارد و ما امروز باید با سوال مراجعت کنیم که ما چگونه میتوانیم خشونت و زورآوری را چی بین کودک و مادر، چی بین کودک و پدر، چی بین عائله ها و خوشتومان و مثلا کلین ها از بین ببریم. فرهنگ عائله داری را بلند برداریم. شما آینده عائله بنیاد میکنید، یعنی این یک درس شود برای دیگران و نسل های آینده. مرحمت. یکی از راه‌های اساسی برطرف کردن این خشونت عائله داری در همین است که هر دو نفر باید مسئولیت را به گردن بگیرن، فهمند که هر کجا که خشونت روی میتید، ضدیت روی میتید، هر دو طرف گناهگارند.
نمیشد که یک نفر گناهکار دیگر نفر بیگناه باشد. هر دو نفر خطای راه میتیند، گناهی میکنند، یعنی کمبودی میکنند که این حادثه روی میتید. بنابر همین ما باید بگوییم که در زندگی جوانان باید یک چیز را درک کنند که بعضا گذشته ها کردن در کار. در زندگی می شود که از طرف همسر یک خطاگی روی میتید، یک حادثه بعضا می شود که به تو پسند نیست، لیکن شخص باید این را درک کند که هر انسان کاری میکند خطایی کرده میتواند و بعضا گذشته کردن در کار، درک کردن در کار و بعضا در وقت معاشرت و صحبت کردن به جای گپی سخت‌تر بعضا برعکس همون نفر را پیش از اونه که ما تنبیه میتیم وقتی که یگون گپی سخت‌تر میگیم باید بعضا برعکس گفتن در کار. مثلا گفتن در کار که میفهمم عزیزم که سرکار هستی، میفهمم که کودکان به تو مثلا بسیار تشویش‌ها میارن، میفهمم که بسیار کارهای میده شده داری، لیکن از تو من این رو انتظار نبودم، از تو مثلا امید داشتم که مثلا لباسی من رو در وقتش آماده میسازی. انا خیلی وقتی که یک چند تا خصلت‌های مثبت گفتن در کار بعد درباره گفتن که از تو من این رو انتظار میبودم، لیکن در هر صورتم باز من از تو میندار هستم. گفته وقتی باز مینداری میکند، یعنی زبانی به هر حال زبانی شیرین که این رو بیان میکند و در برابر این با همسرش هم بیان میکند که مثلا جواب میتید که میخواستم همین کار رو بکنم که تو رو خرسند کنم، لیکن افسوس که فلان کارا را کردم دستم نرسید. یعنی وقتی که آدم گناهش رو به گردن میگیرد و عذر میپرسد و هر دو طرف به دیگر گذشته میکنند، زبانی شیرین که به دیگر مراسم میکنند، مناسبت میکنند، همین عائله مستحکم میشود. من در عائله که مصلحت است و صحبت است و مشورت است، اون عائله همه وقت آباد میماند و هر گونه زوراوری در اونجا نیست میشود. بله. یک نگاه ناجا این خود خشونت است و موضوعی که امروز ما مورد بررسی و بهره برداری قرار دادیم دامنه‌دار است. پس ما رو امروز ضرور است یعنی از یک گریبان سر برآوریم و سر این مسئله اندیشه رانیم که چی باید کرد تا این وبای عصر پیشگیری کرده شود. فقط یک چیز است: صبر، تحمل و موافقه. برای زنها امکانیت‌های بیشتر فراهم آورده شده است، چون که در حالت خشونت دیدن یا زوراوری دیدن زنها میتوانند به این گونه مرکزهای بحرانی یا که به واسطه به کمیته کار با زنان مراجعت کنند. ولی مردها به کجا مراجعت میکنند؟ مردها فکر میکنن بیشتر به روانشناسان مراجعت میکنند. یعنی باید روانشناس مرد همان خود زنش باشد. اگر مرد به پیش روانشناس رود این الکه عیب میشود. قید کردنی هستم که اگر در هر یک عائله جوان امروزه سه چیز باشد، عائله همیشه خوشبخت میماند. یعنی در مد اول باید مهر و محبت باشد و دوم باوری و در سوم حرمت و احترام یکدیگر باشد. وقتی که یک زن و یک دختر و پسر جوان وقتی که عائله رو برپا میکنند، پیش از همه باید در خاطر داشته باشند که دیگر آنها پسر آزاد نیستند. خیلی که پیش از عائله دار شده بودند یا دختر هم دیگر آنها فکر نکنند که آنها دختری پیشینه آزاد بودند. اکنون آنها زن و شوهر شدند. اکنون آنها برداشت آنها مسئولیت بزرگ افتاده است. یعنی عائله رو یعنی برپا کردند، فرزندها رو به دنیا آوردند و نسل نورس سالم رو تربیت کردند و پیشنهاد جامعه کردند، چون که نسل نورس آینده سازی جامعه ما هستند. از همین سبب هم جوانان محترم بسیار هم خواهش میکردم که باوری، صداقت و وفاداری و مهر و محبت رو فراموش نکنیم و رشک‌های بیهوده رو یک طرف گذاریم و از پای بنیاد عائله سالم خود باشیم. جوانان باید پیش از همه فکر کنند که در عائله به پرابلم نمی شود، در عائله به کمبودی ها نمی شود. هر یک عائله یک پست و بلندی ها داره، یک کمبودی ها دارد و در هر گونه کمبودی پیدا شده باید جوانان درک کنند که بعضا گذشته کردن در کار، به جای یکدیگر رو گناهکار کردن بلکه دستگیری کردن در کار. بعضا سخنهای شیرین کردی، مهر و محبت کردی، یکدیگر رو دلبرداری کردن در کار. چنین سخنهای شیرین، چنین مهر و محبت به یکدیگر، چنین احترام به یکدیگر باعث مستحکم شوی و باعث به یکدیگر نزدیک شوی از این عائله می شود و هر گونه مناقشه ها از عائله دور می شود. بسیار خوب. عادتا افسانه از بود و نبود آغاز شده، با افاده های آنها به مراد و مقصدهای خود رسیدند و خوشبخت شدن انجام می یابد. البته زندگی افسانه نیست، ولی ما را می باید که صحیفه های عمرمان را ورق گردان کنیم و ببینیم که ما از چی آغاز کردیم، زندگی ما چی جریان دارد.
و عاقبت چی می شود؟ خب نیلوفر، واقعا زندگی از یک شهرکتاب سفید آغاز می شود و ما می توانیم که حکایه و قصه و افسانه و داستان خود را روی او بنویسیم. از بزرگ می پرسند که مقام محبت و عقل در کجاست؟ می گوید محبت در دل انسان است، عقل در سر انسان. از این گونه سر را از همه عضو بدن بالا آفریدن تا انسان همیشه اندیشه بلند داشته باشد. اندیشه ما را همیشه در زندگی هدایت می کند و پیش چشم ما باز می کند یک دروازه را برای خودشناسی. ما انسان ها باید همیشه نیک را از بد، پستی را از بلندی، زشتی را از زیبایی توسط عقل و دانش و معرفت جدا نماییم و این است راه رسیدن به آرزوهای زیبا. حق بر جانب ملک الشعرا رودکی است که میگوید برو ز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. انا همین تجربه زندگی امروز باز ما را به بحث برنامه روبرو آورد و امروز ما توانستیم تا درجه این موضوع رو بررسی نماییم. باقی قضاوت از خود شما است بیننده های عزیز. اینجا باشد برنامه ما به پایان میرسد. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. برنامه های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند. ما رو همراه باشید.